Crkvena zajednica Svetoga Save u Parizu, u gradu svetlosti, kako ga zovemo, posebno je pažljiva ovih dana na reči koje slušamo iz Svetog pisma, a to je vladajte se kao deca svetlosti. U gradu smo svetlosti, ali mi u ovoj zajednici negujemo posebnu svetlost koja je već u nama, ali koju isto tako očekujemo kroz ovaj post božićni, kako ga zovemo, Carême de Noël ili Carême de l'Avent na francuskom, odnosno post čekanja, iščekivanja, dolaska Sina Božjeg koji je svetlost, koja nas sve prosvećuje i mi u ovim danima negujemo posebno tu svetlost kroz post, kroz molitvu, kroz ispovest i pričešćivanje, odnosno učešće, opitni život u crkvi, kroz liturgiju kao sabranje svetih koji su u tajni posebnog života sa Hristom, koji je već došao, ali koji u ovim danima kao da posebno u nama nekako raste kao ta svetlost i mi želimo da ga dočekamo posebno u ovome gradu kao jedna autentična zajednica koja je blagodarna, što ima jedan dinamičan, radostan život zajedno sa svima, da kažem, Srbima koji joj pripadaju, ali isto tako i mnogim drugim nacijama koji su ovdje kršteni i koji joj pripadaju. Tako da ovi su dani za nas zaista jedan veliki dar i želimo da trudimo se da istražujemo šta je ugodno Gospodu, da bi kao takvi prepoznali i razlikovali ovu tvarnu od netvarne svetlosti u kako mi hodimo i koja je u nama i koja u nama neprestano raste. Božićni post jeste zaista jedan divan period. Istina je da mi često ostanemo vezani samo za tu tajnu i priču o postu kao uzdržanju od masne hrane i da kažemo od nekih jačih pića, ali post je za nas zaista vreme nekoga preispitivanja, istraživanja šta se nalazi u našem srcu, da naša srca budu na neki način kao vitlejemska pećina, obasjana, zagrejana i čista, da primi u sebe Bogomladenca. I tako da ta tajna i ta priča o svetlosti za nas može da bude jedna slika, a u isto vrijeme jedan pokret i jedna želja da prosvetlimo sve tajanstvene uglove i strane svoga bića da bi išli i bili zaista na neki način deca svetlosti, kako nas crkva naziva i poziva se. U ovome božićnim postom kod Srba postoje tri nedelje detinaca, materica i otaca, kada na neki način mi delimo jedni drugima poklone. I zaista to je ovako narodni običaj, jer su to u stvari nedelje praotaca starozavetnih koji su čekali, iščekivali, čeznuli, stremili, gledali, osluškivali dolazak Sina Božjeg. Ali smo mi to na narodnom, da kažemo, način, odnosno nekom genijalnošću našega naroda, prepoznali kao dar jedan koji mi jedni drugima dajemo, jer je zaista za nas dolazak Sina Božjeg, Emanuila, Boga koji je sa nama, jedan dar života koji mi primamo od njega, ali koji u stvari kroz ovaj post pokazujemo da mi poštujemo i želimo neprestano da pokazujemo kroz upravo svoju razmenu poklona da je on dar našega života, koji mi u stvari prepoznajemo u drugima kao jednu sveštenu ikonu. I zaista ovaj božićni post može da nam da i priliku da pokažemo da su deca, oci, majke, prilika da ih gledamo kao jednu sveštenu ikonu i da kroz to odagnamo sva naša iskušenja, neke konflikte, svađe, razmirice, da bi zaista pokazali se kao svi, kao jedna velika porodica Božja. Ova naša zajednica ovdje već 70 i nešto leta trudi se, potvrđuje i dočekuje Bogomladenca na najautentičniji način zajedno sa svima Srbima koji će doći ovih dana ovdje da pričeste se, da učestvuju u radosti Božića i praznika koji slede, odnosno praznika svetlosti, jer su praznik Božića i Bogojavljenja u stvari kao dvojedan praznik, odnosno dan svetlosti koja u nama raste i razvija se.
U ime Prote Nikole, starešine crkve Svetoga Save i u svoje lično ime želim da vam ovi predstojeći praznici Bogomladenca Hrista proteknu u svakoj radosti, blagosti i miru. Sa radostim pozdravom, mir Boži, Hristos se rodi. Neka nova godina, predstojeća godina blagosti Gospodnje, bude ispunjena svakim dobrom, svakim blagoslovom, na svaki napredak u životu, veri i razumu duhovnome, u dobru zdravlju, da se susrećemo u ovoj zajednici koja se obnavlja i koja pokazuje krasotu crkve Svetoga Save od zadnjih par godina na jedan novi način i blagoslovena nova nastupajuća godina blagosti Gospodnje 2020.